bana b'Imana, enough is enough. Uko hari igihe umwanzi akinnye ku buzima bwawe akaguhindukiza akaguhindura ugasa n'utagira kirengera, ugasa n'utagira kivurira. Uyu mugabo yasuzuguye ingabo za Israeli for 40 days and 40 nights. Bari bwatunga amafaranga, umuntu akaguha ibihumbi 10 nangwa ibihumbi 20. Reka noye kuvuga nayo 50 ukabura uko yajera. Byari bwakubeho? Babukiraho urayabonye, kandi ubundi wari uri mubwira Mana nunyingurira amarembo niyo nabona 10, Imana igakora igitangaza 50 ikaza. Ariko 50 wabukiraho landlord akabaraje atayanje, wabukiraho gazi kaba yashizemo, wabukiraho ngaho ukivuga umuriro ukaburashize, wabukiraho ngaho atakana karwaye karasaba kari ku ishuri kiziguru mujye kukazana naye tike ari ibibazo. Wabukiraho ngaho wa wundi ubwo ibyo kurya byashize mu rugo akakubwira ngo umva nutama 30 yanjye nta kintu na kimwe isukari utarega umutwe uza kuyakira hano.